برس مصطفى اوزجلیک سروکی گشتی پارتیا ولات پارێزên کوردستانی هاتیە ستودیە دê nîqaşa vê mişarêkên berês Ozdjelîk tu bi xêr hatî hêvxweşim em careka din bi hev re gotûbêja babetekê giring dikin destpêkê ji peyama PKK dest pê bikin te çawa dît peyama PKK Öcalanî ya behsa PKK paşî behsa Navarroka helbette ev pêvajo ev proses vay bi mehayê berdewam e me jî texmîn dikir ku heta PKK û Öcalan mutabık nebin dê Öcalan vê bangê neke diyar e ku ev berê hatî amade kirin ku PKK jî gotî em ê banga piştgiriya banga Öcalanî bikin niha jî piştgiriya wê dikin û ev jî gavek e helbette lê kavê ev proses ça bimeşe hêşta jî nediyar e yani ev bersiva PKK yan piştgirîdana PKK ji bo banka Öcalan cihê xwe daye di mesela şer rawestandin û çekdanînê de helbette cihê xwe de ye em bixwe vay bi salan em dibêjin şerê ku bi navê şerê çekdarî ku ev çalakiyên PKK dike me gotiye êdî zemîna wê li Bakurê Kurdistanê nemaye û zerarê dide milletê me di dema 2015 ku PKK şerê xendek nava bajara danî jî me gelek hewl da me ban kir ku divê ev şera nekirin û zerarek mezin gihandine piştî wê heger em bibînin vî 10 salê dawî de li Bakurê Kurdistanê bixwe tu çalakiyek PKK wanî ber bi çekdarî nemaye li Başûrê Kurdistanê hinek çalakî dikir ew jî zerarek mezin gihand Başûrê Kurdistanê ku ji dewleta Tirkiye jî re dibû sebeb bêrîş bike em bixwe li hemberî vênin ku PKK ev şerê meşandî em li hemberî wênin û ji ber wê jî em dibên rast e baş e ku şer bê rawestandin û riya xebatê siyasî û sivîl vebin ev cihê dilxweşiye bo her aliyekê ku şer bê rawestandin lê hin divê bawerê dane ku Tirkiya operasyonên xwe rabigirîtin yani wer diyarê dê ew bike heger ev pêvajo ev proses vî hawî berdewam bike Tirkiye jî mecbûrî rêkê jêr veke ku operasyonê xwe bi dawî bîne zor baş e yek ji daxwaziyên Abdullah Öcalan ev bûye ku PKK xwe helweşînîtin û çekî danêtin PKK jî gotiye hofsanehî em çekî xwe dananên divêt Abdullah Öcalan apû bêtin serpereştiya me bike serpereştiya kongir biketin ji bo helbişandinê hîn vê yekê çawa dibînin ev şert û mercên PKK li hember peyama Abdullah Öcalan çawa dibînin محقق و پروسس که ناون آوان ده یعنی فکر که خود چاو هلوشینه براستی او نه تشکی که ام بیشن او بریار آوان بخویه لی از باور دکم دوی مسئله جیده و ریکش هفدور ببینن یعنی نه بس تام اوه حنجت تکنیه جبو به چنده کو چک داننن یا خو هل نوشینن نه باور دکم مثلا چک دانینه ده مطابقات که هلوشاندن جی پشتی دمکه از اوه دیسا به دانستاندن الگل جالانی دولت ده بگیشن انجامه که از وقت تخمین دکم زور باشه درباره پیاما اوجلان یعنی اف پیاما اوجلان بلاف کری پیامک بو دل کردان بو یعنی بیشین پیامک بو تودکاری بیشی اف 100 سال ظلم و ستم لکردان تکرین و مافی کردان تخارن یعنی پیامک بو یا تام بو به دل کردان کو دهاتی دا مافی کردان تحقیق بکتن ده مثلا شر وستاندن و چکدانی نیده به دل کردای قناعت آمده و راست جی دوی او لی او ناوروکا پیام براستی پرانیا وی و تایبتی جو تثبیتن درباره چارەسەریە مثلا دولتک کردستان آن فدراسیون آن اتونومی آن مافین کلتوریین کولکتیو دوی درباره ده تثبیت Öcalan دکه کریه براستی نه تثبیتین کردایه و 100 ساله تثبیتین دولت Türkiye'ye o ایروژی پارتیین اپوزیسیون یین دستلات ترکا گش د برنامه خود عین تشدید بشن جبروی yani براستی جی غمه جی دلگرانیه کو پشتی اوقاز شر و پفچون و کشتن و اف روشا کرد لباکوری کردستان تیدا دشین و جیانن او گوتن نجیه و نگوتن کردانن از وکری دیش. چون مباشک نرینا کردن استانبولی ورگیت یا باکوری کردستانشی حتی نرینن وان هنه پاروکینه لسر سوشال میدیای لپلاتفورم کردستان بیشتر هنه رخنه گرتینش ناواروکا پیامه دبیجه بحثا يعني بزلالي بحثا
مافن گلی کرد ناکن دوزا کرد ناکتن لباکوری کردستانی لترکیه بحث نکردن حتی راده که مایا که لی تشتی که هاتی بحث کردن رد کرنا مافیا کردایه او غلطه او جیه اوه که بالیه یعنی اگر تو دوی پیامه ده بحث او تشتی که گوتیه یعنی پیوستی به دولت کردی تونه پیوستی فدراسیون اتونومی تو پیوستی به مافیا کلتوری تونه یعنی اگر تو ویت اوه نکه یعنی اوه چه که مایل اجالانی بیامه دیاره که دولت ترکیه ده آماده کرنا و پیامه ده رولک اساسی لیستیه و اجالان جی PKK جی دم پارتی جی هدف جی سالایه ده بین جمهوریت دموکراتیک و نتوا دموکراتیک و ولات هفبش اساسی خب چگو ناوارک یک لی اجالان به زلالی چاوی هایی ده بیشه البته نبدل کردایی اب نه فکرین کردایی جی برای زور باشه که مصطفی یعنی تو خوشی دزانی اف نجاره یکیه اف هولن آشتیه و چرا سرکنا پرسا کرد و پیواجویتین داین سال نوهتان دست بگیرینه و جاری جدیتک هیه وکه هین نزیکن ده سیاست دا جمجاره جپیواجوی نزیکاتی و هیه جدیتک هیه و جاری که ایدی تمام سالا 2025 سالا داوی هاتنا شرد به داوی هاتنا خوین رشتنه دبه ایتر براتیا ترک و کردان دروز دبه مثلا شر راوستاندن ایده ام دبین اوه پیواجو بمشه جبر سبب نوهنن سبب لروجلاتا ناوین روجلاتا نزدیک گوهرتن گلگ مزن تکرن و او گوهرتن دکاره لروجاوای کردستانه لروجلات لباشور لباکوری کردستانه ریان جداج کردار بکن جبر ویجی دولتا ترکیه پیوستی په هیا که افشار بی راوستاندن به معنی جی دوی وارد اوه yani aslında der nexin لی mesela براتیا کردا و ترکا mesela که اب نپیواجوی آشتیه اب نپیواجوی چارەسەریه اگر ام تعریف محابکم بیا من نراسته پیواجوی شر راوستاندن و چکدانی نه بله و وی هاوی جی ام پشکریا بکن لی جبو به پیواجوی که آشتیه راستی جی دوی مافین کردا حتی ایرو که هاتی رد کردن ریجر بیوکرن ام خواب پارتی آل پرزیدنت کردستان به زلالی بره مگوتیه بلا ایرو همو آلیان کردا نه ایشه PKK و اجالان تنیه و دم پارتیه همو پارتیان کردا دزگاهن سویلین باکوری کردستانه دناوا خود تمثیلیت که بکن و سر داخوازیم که ایرو دکاره بجیبه بن ام پلاتفورم که بکن و ام دولت مخاطبن همو آلیان کردا دولت مخاطبن ام بویژن بلا همونا ملت کرد پیاما اجالان جالی سروک بازانی سروک حکومت سروک هرم الباشور کردستان آلیان سیاسی حتی روشاوای کردستان تلمسوم عبده انا کسی الباکوری کردستان دم پارتین و پشگیری دایا پیاما اوجلان و آشتیه برقرار کردن آشتیه یعنی نها رولی کیه پارلمان دوی رولی خواه ببینیتن بلیزیتن جبوه چنده کو ایتر اف پرس چاره سر ببه یان بکه و سر سکه خواه سر ری روا خواه پشکریا جناب سروک بارزانی و آلیان باشور کردستان و اگه اون بحث کن زیادتر لسروی که شر بی راوستن و ریا دیالوگ ریا چارەسەریya سیاسی و بج بروی و معقول و ام جی به معنی پشکریا دکن لجبوگ اف پروسیدور براستی جی رژر و به بریا هر تشتی و ام آلیه کردا بینجام هف آلیه کردا لسر داخوازک معقول که ایرود کارب جیبه و هبونا ملت کرد به قبول کرن زمان کردی و زمان پرورده زمان کردی و زمان فرمی و او کسایت د حفظیدن آزادی جوان بدانین کسایت جزا خوارن آزادی آن او دعوه جورتی رابن و آزادی فکری و رخصتنی به هر هاوی به گارانتی کردن قانون بنگهیده لسر واسه چهار داخوازنا ام آلیین باکوری کردستان گش بنجامف ام لگل دولت ترکیه ببن مخاطب نه اجالان و دم پارتی و PKK همو آلی ببن مخاطب و لسر وی اساسی جی البته دوی به پارتیان مخالفت جی و به دستلاس جی دانستندن هبه ایرو پارلمان ترکیه اگر براستی جی جبو داخوازن کردا به امی گاوه که باویجن معقول باشه هر کرده که و آک پارتی جی بویجن کی بویجن امی پشکریه بکن لی مخابن حتی که کرد نه یک گرتی بن سر برنامه معقول جی یکتیا خواه هفکاریا خواه آوا نکن ام ندوی قناعتین ندوی اتمسفره هیده دولت ترکیه تو گاوک جبو آوا کرده باویجن لی شر راوستاندن
سدیسته جبو کردا باشه 2013 و 2015 شر راوستیا گلک باش بود جبو کردا ریا سیاست و بو ریا دیالوگ ایروجی تشته کرسی به دست خستن دنا و الویدم گلک جرات بیم رنسانس وش بو کردا بستدان تلویزیون و کومله و دستگاه هندی و بون کرد سیاست ده خود گرتن هشمندیا نتایی پیش کرد ایروجی شر راوسته obrastıcı devleta Türkiye ligor ve tevgere şer devam neke PKK şerê xerawastin dewlet jî operasyonê xwe giş rawastîne û riya diyalogê riya siyasetê vebe ez bawer dikim dêj Kurdarê ne ji bo Kurdê Bakur tenê ji bo Başûrê Kurdistanê jî dê xêr be ji bo Rojava jî ji bo Rojava jî. Dewlet Baxçelî rewşawê çawa ye dihaje ye? Divên nexweş lê Baxçelî jî do peyamek da mubadire û destpêşxeriya wî bû بله یعنی او سیاست دولت ترکیه بود یعنی اره دولت باخچلی کسایت کی وای کدرای گشتیا ترکیه ده و کسایت کی هشک ملیتچی نتو پروری ترکات حساباندن قبول کی هی لی اف حول سیاست یا دولت ترکیه بود اردوغانی بود هندستان دما öcalani گاواژ کنیا آنین و دمجی لترکیه اعدام هبو دار فکرن هبو جزاوی لدولت باخچلیشی جیگر سروک حکومتی بو اجای سروک حکومتی بو او بو و دمجی دولت باخچلی گو تمام گو می قانون اوی بطال بکن بر اعدام رابه جبر کو دولت گو دست خوش کاگ مصطفی داوی پرس هرچند پروسری من سیپان بجیتن دمیتن نمایه داوی پیبینه ل بس بجی ایان این پیشبینی دکن دمکن نزیک دا اوجلان آزاد ببه yani او باخچلی بخواه اولی دگوتو بو مافی هیویه ده قانون ترکیه مافی هیویه هیه اوین که جزا معبت خواربن هگر لگور حلوستنا دولت دکاروی مافی هیویه بکار بینه yani azad nebijî de wer xuyayê ev dawiya vê prosedûrê de rewşayî bê guhertin û em dibên ne Öcalan tenê Öcalan Demirtaş hemû zindanî divê em jî dibên bila zindanî hemû azad bibin. Tamam. Res Mustafa Özcelik serokê giştî Partiya Welatparêzên Kurdistanê li stûdiyê gelme û gelekî spas. Spas dikim serkeftinê. Ersaq ve spas.